Ni muri kano kanya noneho ndagira ngo nongere mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza. Ndagira ngo muri kano kanya noneho tugaruka kuri iri jambo rikomeye cyane, ni ijambo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Yagarukaga ku kibazo cya M23 aho rwose M23 yagiye ishinjwa gufashwa n'u Rwanda kuva kera cyane, aho rwose yavuze ko ku bantu bakomeza kwibanda kuba ngo AFC M23 ifashwa n'u Rwanda ngo bagakwiye kubanza nabo bakibanda cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iha ubufasha bukomeye cyane FDLR, umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda ni mu 1994. Aya magambo akomeye cyane ni amagambo yagarutsweho na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane w'u Rwanda. Ndagira ngo muri kano kanya tuze tuyagarukeho. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa BBC. Ubwo n'umunyamakuru wa BBC wamubazaga ibibazo bitandukanye. Muri kano kanya reka mbahereze ikaze muri iki kiganiro cyose kugeza kigeze ku musozo, aho turaza no gukomeza kugenda turebera hamwe andi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba muri rusange. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yibukije abahoza mu kanwa iby'uko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa M23 ko bakwiriye ndetse no gushinga agati ku nkunga umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ukomeje guhabwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa BBC. Umunyamakuru wa BBC yakunze kugaruka ku kibazo kivugwa ko u Rwanda rwaba rutera inkunga M23, ariyo mpamvu M23 ikomeje kugenda yigarurira ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko ibitero byose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igabye kuri uyu mutwe wa M23 byose bihita bipfuba. Agaruka ku buryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayishyigikiye bakunze kwitwaza ko ibibazo byayo biterwa n'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rutagomba guhora ruvuga ku ngabo z'u Rwanda ndetse n'ibindi birebana narwo, rwiyibagije inshingano zarwo n'uruhare rwarwo mu masezerano yashyizweho umukono harimo no gusenya FDLR, ariko bikaba bidakorwa na gatoya. Mu magambo ye Minisitiri Nduhungirehe yagize ati zirimo guhashya FDLR ifashwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi zinjijwe mu gisirikare cyayo. Ibi nibyo byagombye kuba bakora mbere yo kuvuga ikindi icyo ari cyo cyose. Umunyamakuru wa BBC yanze kuva ku izima akomeza kubaza Minisitiri Nduhungirehe iby'uko u Rwanda rufasha M23, icyakora undi aramuhakanira amwibutsa impamvu nyamukuru uyu mutwe urwana ikunze kwirengagizwa nkana. Ati u Rwanda ntabwo rufasha M23. M23 iri mu biganiro na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Doha mu gushaka umuti w'ibibazo ifitanye nayo. Kuva ku itariki ya 15 Ukuboza bashyize umukono ku masezerano agena uburyo ibibazo byabo bizakemuka hashingiwe ku mpamvu shingiro z'aya makimbirane ziri mu bugizi bwa nabi n'ivangura rikorerwa abatutsi b'abanyekongo ndetse n'abandi banyekongo bafite umuco n'ururimi byo mu Rwanda. Ibi ni ibindi bibazo bitandukanye biri gukemurirwa i Doha muri Qatar. Umunyamakuru wa BBC yakomeje guhatiriza abaza Minisitiri Nduhungirehe niba u Rwanda ruha inkunga M23 yaba intwaro ndetse n'ibindi. Yashingiraga ku kuba kunze gushinja u Rwanda ibi bikorwa rwakunze kugaragaza ko ari ibinyoma bidafite aho bishingiye. Minisitiri Nduhungirehe yamusubije ko rwose abo bashinja u Rwanda bakwiriye kwibanda cyane ku bufasha FDLR ihabwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'icyo kibazo cy'ingenzi bagomba kuba bitaho kurusha ibindi. Ati nicyo kibazo cy'ingenzi bagomba kubanza kwitaho. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko amasezerano yashyiriweho umukono i Washington yose akubiyemo hamwe amasezerano yo mu buryo butatu. Hari amahame yo ku itariki ya 25 Mata, amasezerano y'ubukungu yo ku itariki ya 27 Nyakanga ndetse n'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu aherutse gushyirwaho umukono i Washington DC. Ati aya masezerano atatu hamwe n'ayandi masezerano cyangwa se uburyo bwo kuyashyira mu bikorwa nibyo bigize aya Washington. Twizeye ko amasezerano twashyizeho umukono hamwe na Perezida Trump azashyirwa mu bikorwa. Icyo dukeneye ubu ni ukureba ko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa. Ibi bisaba ubushake bwa politike no kuri kuyashyira mu bikorwa. Yibukije uburyo mu byumweru n'amezi ashize isi yose yakomeje kwibutswa uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kutubahiriza amasezerano y'agahenge ibinyujije mu bitero igaba yifashishije drone n'indege z'intambara ku birindiro bya M23. Ibyo bikaba binyuranyije n'amasezerano
masezerano y'ihagarikwa ry'imirwano. Ati byongeye kandi barimo kugaba ibitero ku baturage b'Abanyamulenge, ikintu giteye impungenge cyane kuko abo baturage barimo kwibasirwa bazizwa abo bari bo mu gihe bakomeje kuzamuka imvugo z'urwango zikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko igikenewe ubu ngubu ari ugushyira mu bikorwa ibyo impande zombi zashyiriyeho umukono ku masezerano, kandi ko byose bisobanutse neza cyane bikubiye mu nshingano za buri ruhande. Yibukije ko inshingano mu by'umutekano ari ukurwanya ndetse no gukwihashya FDLR, bikazafasha gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ku masezerano y'ubukungu u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ari ingenzi cyane kuko ajyanye no gushyiraho amahirwe y'ubukungu ni ku bihugu byombi bifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yibukije ko impande zombi kandi zumvikanye ku ishoramari rihuriweho mu mishinga y'ingufu nko mu mishinga y'amashanyarazi ndetse no mu wa gazi metane yo muri kiyaga cya Kivu ibihugu byombi bisangiye. Ati byongeye twemeranyije gukorera hamwe mu bicungire ya pariki zacu duhuriyeho ndetse no guteza imbere uruhererekane inyongera mu gaciro mu mabuye y'agaciro y'ingenzi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Hari andi mahirwe menshi cyane harimo no kubaka ibikorwa remezo. Ibi byose bizafungura igice gishya cy'ubufatanye bwiza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ibi ngibi kandi biranagendana cyane rwose n'ibibazo bikomeye cyane bikomeje kuba hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe ibishyirwaho umukono bitagenda byubahirizwa rwose, kuko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda n'ubundi ikorana na FDLR muri ibi bitero iri kugaba mu bice bitandukanye by'abasivili mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ibi bice bitandukanye biri kugenzurwa na M23. Ibi ngibi biragendana cyane n'uburyo bukomeye cyane bwo kugaba ibitero kuri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugenda ikora ku bice bitandukanye bigenzurwa na M23. Ibi bitero byose biri kugendwaho inyuma na FDLR, umutwe ukomeye cyane ukomeje kugenda ugaba ibitero bikomeye cyane muri ibyo bice bitandukanye. Mu yandi makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi, abantu 25 nibo bimaze kumenyekana ko bapfiriye mu kabyiniro gaherereye mu gace ka Arupora ko muri Leta ya Gao mu Buhinde, ni nyuma y'uko aka kabyiniro kibasiriwe n'inkongi y'umuriro. Polisi yo muri iki gihugu yatangaje ko inkongi y'umuriro yatewe n'iturika rya gaze ryatumye abantu 25 biganjemo abakozi bakoraga muri ako kabyiniro bahasiga ubuzima, mu gihe abandi 50 bakomeretse. Polisi yakomeje ivuga ko abahitanwe n'iyo nkongi barimo abakomoka mu muryango umwe ndetse n'abakozi 21 bo muri aka kabyiniro. Kubera inkongi y'umuriro, umuyobozi w'akabyiniro yahise atabwa muri yombi ndetse bahita bashyiraho impapuro zo guta muri yombi nyirako. Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yihanganishije imiryango yagize ibyago ndetse agaragaza ko ababajwe n'ibyabaye kubera ko byasize hari abasihasize ubuzima. Inkongi z'umuriro zikunze kwibasira Ubuhinde ahanini ziterwa no kuba inyubako zitujuje ibisabwa, ndetse no muri Gicurasi uyu mwaka abantu 17 bahitanwe n'inkongi y'umuriro yibasiriye inyubako yo mu mujyi wa Hyderabad, mu gihe imbere yaho gato abantu 15 bahitanwe n'iyibasiriye hoteli iherereye i Kolkata. Reka mbashimire rero mwese mwakomeje kugenda mwana natwe muri aya makuru 5 kuri 5. Ni amakuru mwari muri kugenda mugezwaho natwe hano kugira ubuzima TV special. Ye nitwa Tuyiringira Ahmed, ninjye muri kugenda mwana 5 kuri 5 muri aya makuru. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza kandi mugire ibihe byiza aho muherereye hose hirya no hino mu isi n'ubundi muri rusange.